Mirković se slaže sa vašim stavom? Konvencija o kažnjavanju zločina genocida sasvim decidno kaže. I upravo i ona govori o onome što sam ja uvodno kad sam govorio o Jadovnu rekao, postojanje namere. Da budemo precizniji. Za genocidni postupke u Hrvatskoj, to je već svršena stvar. Imate zločine protiv čovječnosti kao najširi pojam. Genocid je jedan od... Znamo da li je bilo genocida ili nije. Ja sam jasan, konkretan, građani će biti zbunjeni, pošto pričamo... Na koji period mislite, gospodin Škoro? Drugi svjetski rat ili? Srbija je jasno uputila kontratužbu i za drugi svjetski rat, znači 1941. do 1945. i 1991. do 1995. Ne želimo napomenuto za ovaj drugi svjetski rat. Sasvim je jasno da je u nezavisnoj državi Hrvatskoj, kad se radi o 1941. i 1945. izvršen genocid nad Srbima, nad Jevrejima koji zove holokaust i genocid nad Romima. I da su izvršeni ratni zločini i nad pripadnicima drugih pokreta, ideologija i tako dalje. Dakle, kad se radi o Drugom svjetskom ratu, na prostoru NDH je nesporno izvršen genocid. Postojala je namera i ona je izvršena. Namjera se dokazuje i rasnim zakonima i izjavama dužnosnika te nezavisne države Hrvatske, a žrtve govore o izvršenju. Ali u ovom ratu, koji je predmet tužbe jedne... Čemu ste vi malo prije govorili, znači? Da. U ovom ratu neće se moći nigdje dokazati. Da, ali Srbija, sad ste jasniji u ovom ratu, ali u ovom Srbija je govorila... se ne mogu... I to je tragedija naša. Umjesto da racionaliziramo potrebu izmirenja, mi jednostavno prolongiramo tenzije. A drugi svjetski rat? Drugi svjetski rat je to, postoje zakon o genocidu koji sam po sebi kao namjera, kao sadržaj, kao program države, to je bila norma. Kad pogledate sve i to, sve oblike, kako to nema, klati, ubiti, kama najsvjetlije oružje, samokres, bomba i tako da. Šta mislite, šta se desi sa tim tužbama? Hoću da se opet vratim na ovu činjenicu. Naš racio društveni je izvan naših interesa, koristi i potrebe. Mi sve sada nalazimo u takvom stanju da umjesto da smirujemo tenzije, mi prolongiramo. Prolongiranje je ne samo da zaustavljamo proces, nego širimo i produbljimo mržnju i rastu generacije koje se inkorporiraju, nadajaju, nadakljuju sa tim našim bezumljem. To, mislim, nikuda ne vodi. Pardon, naime, ova i tužba i protitužba širokoj javnosti, a i užoj stručnoj, nisu poznate tačni tekstovi. Ali sadašnji predsjednik Hrvatske je pisao tu tužbu. Dobro, nisu... Mislim, novi predsjednik Hrvatske, gospodin Ivo Josipović. Da, tekstovi ni tužbe ni protitužbe. Iz medija se saznaje, iz nekih... I to parcijalni dijelovi. I tako dalje, parcijalni dijelovi. U srpskoj protutužbi element Drugog svjetskog rata se nalazi kao uvodni element određenih stanja svijesti i razloga, straha i ostaloga. On se nalazi tu. Hrvatska tužba, koliko mu je poznata, se odnosi samo na period 1991-1995. Da li je validno povezivanje jednoga i drugog? U svakom slučaju za srpski korpus događanja 1941-1945 je značajno za reagovanje 1991-1995. Rekli ste samo u uvodnom dijelu je... Da. Iskorišteno 1945 samo kao uvodni. Pa dobro, ja ne znam tačno, ali je iskorištena u tome delu da govori o strahovima Srba, o ponavljanju zločina i ostalo. Ja sam htio opet na Jadovno malo. Naravno. Da, jer o tome razgovaramo. Ja sam htio, sad kad ste pokazali mog prijatelja Branka
Cetinju. Evo, pogledajte tu, ako možete vidjeti. Evo, Branko Cetina me 40 dana ukupno u 3 godine vodio vrletima Velebita. Branko nije bio jedan jedini koji je pobjegao, uspio pobjeći iz tog pakla i zla. 5 je njih pobjeglo, a ja želim istaći jednu činjenicu. Jedan od njih je izišao iz jame je ranjen. Prizdravio je i svih 5 su otišli u prve partizanske redove. Dakle, to su ljudi koji su doživjeli najveće zločine i gledali i na sebi osjetili. Hoću da istaknem, da li vidite kolika je to snaga poštenja, ljudskosti tih Srba koji nisu otišli tamo kud su ih zvali Italijani u četnike, nego su otišli u partizane i nisu išli da se svete. Gledajte, danas niko to neće da istakne, nego samo kaže vi ste četnici, vi ste krvoloci. Uče djecu svoju, našu i svu našu djecu da nema normalnih ljudi. Svi su neki zločinci. Da li u Karlovcu možete o tome da govorite i da predstavite knjigu? Mogu. Jeste li pokušali ste li predstaviti? Promocija ove knjige je bila ovih tomova 2 puta u Zagrebu, jedno u okviru Srpskog nacionalnog vijeća, a jedno su organizirali antifašisti Hrvatske. Onda je bila promocija u Rijeci, promocija u Karlovcu, promocija ovdje kod vas. Kakve su bile reakcije? Reakcije, znate šta, prije toga je izišla moja jedna knjiga Svjedočanstva o genocidu, gdje sam sakupio upravo svjedočanstva od 50. godine, sam i počeo to raditi, naklanih, koji su izišli iz raznih jama, masovnih grobnica i preživjeli. I tu sam objavio oko 400 stranica tih sjećanja. Tu su bile strašne reakcije, glas koncila, da će me ubiti, da će me razapeti, televizija, radio Karlovac, radio Zagreb, štampa. Čak ja sam i županijski vijećnik bio u to vrijeme Karlovačke županije u ime Srpske zajednice, pa je jedan, ja nisam, samo da kažem to, jer me pitate, pa je jedan digao tu knjigu i kaže, gle što piše neki zatezalo. A ja sjedim samo u drugoj klupi, isto vijećnik kao i on. On kleveće našega slavnog predsjednika Franju Tuđmana. On optužuje hrvatski narod za genocidnost. On ovo, on ovo. Sredstvima hrvatskih poreznih obveznika. Molim? A još kažu sredstvima hrvatskih poreznih obveznika. Da, još veli sredstvima jer je finansirao Savjet za nacionalne manjine i prosvjeta, su finansirale tu knjigu. Mi pišemo Mesiću, Sanaderu, svima pišemo ako oni ništa ne poduzmu, a mi ćemo znati kako ćemo ga riješiti. I još sjedi do mene čestit čovjek, isto liječnik, Emil Tuškan, veli, Đuro, ćeš ti izići da nešto kažeš? Ja kažem, pa šta ja sa ovom budalom da govorim? Pa taj ne zna ni pročitati knjigu, kamoli da bi je znao napisati, jel? I zbilja Savjet za nacionalne manjine, jer su tražili pismeno i odgovore, onaj Mikelić iz Glasa koncila i drugi, da ih ne nabrajam, i ovi odgovore, šta je ta knjiga, da nikoga ne vređa, ni jedan narod, nego da govori istinu. I to žrtve govore o sebi. Ko ova jedna sad starica, ona je bila mlada, jel? Dakle, oni odgovore i to nije došlo kako je trebalo da se javno kaže, nego podijeljeno je po klupama. Onda su zašutjeli. A Stipe Mesić, svaka mu čast, i neki drugi su odgovorili, napišite vi bolju knjigu nego doktor Zatezalo. Ali ja bi vam... Mada je Stipe Mesić imao problematičnih izjava.